cidakan kelengat edu si setia man umatdu. Ku bagi kenateku kata Tuhan, sabab engkau padan kena perdamen. Tuhu dibatasi mulia ringan dengai negerinta. Engkau resika mengkelini kalang si tutus. Tuhan cidakan kelengat edu si setia man umatdu. Kelengat jumpa ras ketutusan, damai sida kepenras keadilan. Kesetiaan manusia nangki idoni nari, kebujuran di bata nusuri langit nari. Tuhan cidakan kelengat edu si setia man umatdu. Iberikan Tuhan mekesangapan, sampur menghasil jumanta. Kebujuran erdalan nara lebe Tuhan, nikap kendalan man bana. Tuhan cidakan kelengat edu si setia man umatdu. Alleluia, 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 alleluia. Ku timai penampat ibas Tuhan nari, dengan pengharapan aku man katana. Alleluia, 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 alleluia. Jumpa sekala dilaki anak perana ras sekala si muda-muda si mejile memang rembang genatena. Maka bagaimana Nina? Dilaku silap turang tempat-tempat pernah wakap kita jumpa. Tapi laku ingat entah hijah. Oh, Nina kasih muda-muda si mejile indah. Barangkan mungkin tah i Paris, adilang i Roma. Nina, payokel. Nina, anak perana indah. Kita pernah jumpa i Paris. Maka reh Nina si muda-muda indah ngaloi. Engkau ku duga, bang. Lah aku salah. Bicara ija pape ningku i uai kendungan. Sebab lit surah-surani. Bapa nandai turang rasenina ainda mesada turi-turin karena kala si pekulah-kulahna tandaina sekala jelma tapi laho. Perban lit ukur nangenda
buai kita jelma bagai. Bapa nandai turang rasenina. Kugangai penandai ta nang dangi di bada. Nabi Elia tuhu-tuhu itandai na di bata si ndilo ia jadi sekala nabi. Kenca dun ibunuhi Elia krina nabi-nabi Baal ai enggo kebiaran Elia perbahan tuhu merawa Isabel gua apa-apa ku bunuh naring ko Elia. Kebiaran luar biasa Elia maka kiam ia ku padang gurun i Berseba gelah ula jadi ibunuh Isabel. Maka kenca ibrei malaikat ia man berkat kaya erdalin 40 hari 40 bernyi dekahna guna nepet sada ingan mekap gunung di bata gelarna Gunung Horeb. Tapi ndai bas ogen si pemena si pegermet kan maka lakap ibas angin kaling sungsung itandai dengan igejapkan Elia di bata. Labo kape bas linur entape api sugalang. Tapi bas angin si entabeh sikap. Enda artinya di bata banci sinanami si gejapkan si tandai ibas ketenangan. Janah ibas suasana tenang nenda mekap maka Elia tercakap ras di bata. Perjumpaan ras percakapan langsung ras di bata si tuhu mempegegehi Elia. Kebiarena salih jadi semangat si pang mulihi mendalinkan pendahina bagi sekala nabi. Maka tuhu payau kel di bata si gejapkan si alami ibas ketenangan. Ketenangan pusuh perhatiin, ketenangan pikiran. Berita si meriah sadawariye dan dai erbelas karena Yesus si erdalan ibabo lau. Janah ajar-ajarna nandai ia dengan ngakukan maka Yesus anak di bata. Guna tambah pengantu senta karena berita si meriah endam situna turi-turinna. Kenca ibre Yesus 5.000 kalak man salu 5 roti ras 2 ikan isuruhna ajar-ajarna leben kena ngepar pakoh erperahu. Ia ije denga guna nuruh kalak sinterem mulih. Kenca bagai lawas ia ku deleng ku gunung ingan si tenang guna ertoto man di bata bapa. Tapi perdalanan ajar-ajar lah kepekin sikap reh angin kaling sungsung janah gelombang pesuh kelganjangna maka latih akap ajar-ajar lah seh-seh ngepar. Tapi enda turi-turin berita si meriah sadawari enda lah balikel ras turi-turin Matius bab 8 si nurikan karena Yesus erdalin idatas lau tapi ije sini tekankan sini petenang Yesus lau danau labo kebiaran ajar-ajar. Bas berita si meriah sadawari eda
sini petenang Yesus labo danau, labo angin kaling sungsung, ras ombak sini petenang Yesus, labo siman kebiaran ajar-ajar, tapi sireh herdalin handai kai ngeinda atena ia kap ajar-ajarna beiku atena. Jadi memang labo angin kaling sungsung si kebiaran, tapi sini idah nardalan inda kai ngah atena. Maka tenah sini peseh berita si meriah sadawari Eda mekap karena pengantusan ras penandaan ajar-ajar si reh turahna reh belinna nang dangi seikin Yesus ibas tanda sengget Yesus mereman jelma sinterem ngosi begiken maka ipindo ajar-ajar suruhlah kala aina mulih Yesus ukurna mahuli ataina gelahna bansiman kala aina ingan melungun lali pangani jenda suruhlah ya mulih Yesus tapi kanina Yesus lang kaina meresa jelma sinterem endaman alu kai silit ibas kam sitik pe ula kambiar ijai kari maka tanda inu kuasa di bata. Jadi enda nehken ban banta karena dahin ngelai ibas kelar Yesus. Idilo Yesus ajar-ajar guna kaikin labo gunan tabah-tabah tapi guna erdahin guna ngelai janah ibas ngelai enda lid kebiaran ajar-ajar endam sini benaikan Yesus ipetenangna kebiaran Yesus labo begu maka sura-sura Petrus atena buktikan maka tuhu-tuhu si kebiaran enda Yesus atena maka adi bagai adi labo kambaiku Yesus suruh dagi aku dalan nina mari nina Yesus erdalan Petrus iwe kena pemindahan Petrus tapi dengakan saperdalan nggo kambiar dengan sanksi Petrus maka mulai gede ndegel Yesus sampati aku nina ibas kebiaran enda mari Petrus burdur kena tanah dan sebagai sehia duana tu perahu angin kaling sungsung danau pe tenang dengan ibas ketenangan enda dongna itandai dengan ia kui ajar-ajar enda maka tuhu Yesus kap anak di bata Bapa nandai turang rasenina kekalangan kebiaran ibas geluh dengan sanksi inda pe pengalaman tang inda kerina ICP pernah biar ICP pernah sanksi tapi ibas kebiaran dengan ibas sanksi ukur pe mari mindo penampat kempak di bata saja kempak Yesus saja ulah kempak si daiban labor pasti ibrekan Yesus membantah ketenangan dengan kerina ukurta simbiar sanksi pe kerina jadi pasti maka ingatlah si tandai Yesus paksa kita tenang ketenangan indah pe pemerai simbelin ibas Yesus nari membantah dan gosinun Nabi Elia pe igejap kena inanamina kerehen di bata simpegegehi ia ibas angin si tenang si entabeh bas gunung di bata. Maka kita kalak Kristen mari si bengketi lalap ketenangan keheningan salundalankan dahinta gelah pita pe
ngasuk ngejapkan tuhu-tuhu dengan ngakui salu babahta, salu matanta, salu perbahanenta, salu perukurenta. Maka Yesus kap anak di bata. Si mereka ketenangan ban banta, si mereka kepastian man banta, maka Yesus kap ngenca kegeluhan. Ibas Yesus ngenca kita bansing geluh. Ibas ia lit kegeluhan dengan ibas Yesus kap, dengan Yesus kap dalan kebenaran teras kegeluhan. Maka di bata Bapa sila resibar kuasana mereka gegeh dengan ketenangan man bandu kerana salu pasu-pasuna simbelin. Ibas kar Bapa, ras anak, ras kesah si badia,